الحمد لله ذي الجلال والكمالات الذي خلق الموت والحياة، والصلاة والسلام على سيد الأمات سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض والشفاعات، وعلى آله وأصحابه ذوي المفاخر والكرامات، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. Amma ba'du. Mengatur waktu pembawa acara, para panitia penyelenggara, para habaib dan para alim ulama, wabil khusus sahibul fadilah wal karamah min dzurriyyati sayyidil ummah Sayyid Al-Habib Faisal bin Ali Al-Gadri. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama-sama, duduk sama rendah, berdiri bersama tinggi dalam satu ikatan dan tujuan memperingati perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini ada dalam lindungan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hasil ilmu anu manfaat, amal anu maslahat, akidah semakin kuat, ibadah semakin giat, hidup berkah ila yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin.